na kura Inoro TV mehariria no marathi na mbere naona vitu mambo inaendelea na kura Nyayo Stadium no aragithie na mbere na kuirorero muingi niwe yumiritie na njira nene muno makiria na mutaratara ni bangitwo wega uri andu marathi makiroragera mwiri ndio kompeta muthenya wa ira ni kurari na segemunege kidogo kana vuguvugu hapa kule lakini yote ya Mungu yote ni ya Mungu na mipango iko gangari kurani na jamu nene muno makire muthenya wa ira ni anyi tukionanie huko nyumete inya traffic ilikuwa kubwa tena sana, ilikuwa moto ando marondire kizugumukuti muthenya wa ira kondo na nyitwo ni jamu cokeria Ngai gatho. Jamu ilikuwa kubwa hadi Thika Road, watu walikuwa wanaogopa kupitia Thika Road. Anamenya riu tondu amarakire kuria Kasarani Kiambu Road ni cirari ithatha tuginya kuria thara-ine nyekine mahutine waikuru kwa kuria maruru yeturenda kugera kau nigetha ugakora kwina andu angi kinyire 10 tondu ngari ciothe cia Thika Road iroragera Kiambu. It was bad. It was hectic. Bad. Yesterday was bad. Aturake obu muthenya omuthe maru ni makwagira andu magagio muthenya wa ira agoka igwangania ni ararihio kugerera ngako agakugerera Thika Road uko no nginya urihira ihuti nigetha wikiriro ngari-ini yaku nigetha wonania ati ni uracakaya no nginya urihe igana waja riu ni life insurance ya muthenya omuthe no nginya ngari-ini yaku no nginya wikire ihuti no nginya wikire itawi wa wikira itawi yo gari tire rumwe ndio watu wanekio tare na ihuti lazima uadabane na sisi kama sio hivyo ulipe 100 ama 200 tukuweke na no gutua ihuti handu haria kira ngari-ini yaku ketona ni ithuothe twi hamwe onehu nigetha tukorwo tukisaka ya hamwe turi ta bururi wa Kenya kabisa because Baba was a very important person in the country ramenya ni rari na itemi nene muno makiria thiini wa siasa na kodio siasa ni ndiramenya siasa through Baba atura turorio ugo ugajenzi horai majenzi maga ni arahotaga we balance horeria ikombe ka undu tika ko balance ko horeria kuraina mayubi kugwa ni kweka ate gwathi kuigana na ni arari na itemi nene muno thiini wa bururi wa Kenya especially thiini wa uteti na politics ni cisho hamwe onehu hujure kujagia kuria Nyayo Stadium ri ni oririe hihi he mundu ungiiganira iratu-ini cia otire hakuna na the reality iko gotha Kenya after 2 weeks ati ni arari na itemi thiini wa bururi wa Kenya. That is true na ni ramenya mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni rendetwo muno ni andu especially a Kenya. Is a movement kuna andu maraugaga ai na kwa nini huyo msee bana hangeenda kwa nini amechoka kupumua bana andu ni masakaite muno na njira nene na andu makeyumiria kumwirore na kumuhe gitio kia muico atugakira mwathani amuhe kiuroko gia tene na tene eremo Kenya. Shesheni hakuhe nawe.